الصالحين ليوبي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النواوي ترجمة أحمد فاروق محمد بسم الله الرحمن الرحيم باب تير هيو عمرتو جنكن هام كرمغ باب بان الله وحي كربيو وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم معني أدي تيبا مهم كراكم هيو كم هم كشورون الله مولدن ودگم وي بان الله وحي كربيو وما تفعلوا من خير يعلمه الله معني هيو كم گترين تيبا مهم كراكم كم بس الله دن ودگم وي بان الله وحي كربيو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره معني فهي درج منبر ويس هيو كم كفميها انا اكن دكينته بان الله وحي كربيو من عمل صالحا فلنفسه معني صالح عملك كفميها دناش فهي اكم درمهري اميها عمل لنفسه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع الأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه معني من الله وكليك فان الرسول لبي أبو ذر جندب بن جناد كبان رواوي جنبه يكليك فان بدالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريه غاتي من ناد النبي مه ام هيو كم بڑو عمل کی کو بايتو اے الله رسول حديث كربي اي تبا الله امام وماي اكلانگ مگا جهاد كرم تمنا دن نبي مه منيون كرما ام اتر كم بودي كونكهل علتو حديث كربي اي اناگ صاحبنگ گاتوگا ام منفا بودو ادي ام اگو بودو alunne تمنا دن نبي مه alugondang e kame nuwunu nam hadani kihina kunto حديث كربي ekan kurma gastu kura mihekan not ekan kurane rangalu gon nenge mihekat tiba hiteri wedeniye timanna den nabime e allah ga rasula min kame kurma alugon nukul dijjana hadani kihina kunto hadith kurbiye ehindu tiba gundagulum mistakun salam koddeniye e tiba ga amille nafsu ga maccawa sadagat kam gawa hutte وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلماء من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى رواه مسلم hama ekaleege faanuge kibaen ebahi man allahu ekaleege faanar rusul leve abu dharruge faanuge kibaen riwaawegen we ekaleege faanu vidaalwe hama kashawarun rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith kurabwe tiyan komme mihek fatihun nidin helebe hindu enaage hashganduge komme hulegge matin sodagaate dinum we ebahi afaat takabalitakum min chukurawegen wa hal fatiswagu tabaddalu kurawwi kamattaka ekamuge shukuru ada kurumuge gotun hashiganduga labwa fawa komme hulegge matin sodagaat dinumaki nukoddu kollawaruge kamen nune ehni sodagat dinumaki musibat takabali takun salam wa kamake hashiganduga labwa fawa nitin steg fasdol sulukamuga sahha hadithun sabit we fahe komme tasbiha ki ebahi subhanallah mihen kiumaki sodagaat ke komme tahmid ki ebahi alhamdulillah mihen kiumaki sodagaat ke adikum me tahlil ki ebahi la ilaha illa allah mihen kiuma ki sadaqat ke adikum me takbir ki ebahi allahu akbar mihen kiuma ki sadaqat ke adi hew kamaka amru kurma ki sadaqat ke adi munkarat nahi kurma ki sadaqat ke mikan kamuga badaluga fudigen wa kamekamuga darakwan namad ve ey duha wagut ga darakwa kurume وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها
وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. معنی ہمیں کلے گفانو کے کبان بہی مان اللہ وکلے گفان رسول نبی ابو ذر گفانو کے کبان رواو گم وے اکلے گفانو دالوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی تمن کلے گفانو کے امت گمی ہوں عمل تنگ ایک ترین ہے عمل تکای نبا عمل تدکون فهم مگمتی می ہن نند گوا گتن ہن اچھی فرا کرون e bahi mihunge he amaltoga terem waati timen kalega fan dekoda gatime adi miskituga hunna arida fusgandu walunu la du kolla fa hurun e ba mihunge nurangalu amaltoga terem waati timen kalega fan dekoda gatime note mistakunna kitama ada kuda kuda kamakum vis dharma sawab liwene magu tanwas kodde bikami ekalanga artoga macha allah goga wantakuga bodukan dehawa kamike magmatiga mi hunnu daguwa afade echfeni echen efra kurma miskituga ev sadi echen hutta efeni echen naga saaf kurum fada kankami warak kudi kudi aada kankame ei hamakom mi hekave sundagula kanula kolleve fada kankame miskituga arida fus gande hutta efenu mi hek evolu nula du kollumaki miha kurave nubakam kamga otumun egmane kabani enaga miskit saaf kurume ehni mizmanuge miskitta bina kurave fawa gotun efade echen miskit terega walivene goten nonnane rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga ekle fanuge miskit bina kurave fa huri miskituga talun elu makanula bimmachar raalu veliwe lavwagen kamabati ezamanuga efade echen miskituga walividane hadithuge lafzuga wani walulun kamabune miyadu mihuko egotan amalu kurun dimagu finamai haditha amalu kurun kamugen nubelevene bayen uni utrayak hafiz salahuddin yusuf ke tarjamain satega sali session oblike ke kun nagafa mutarjim وعنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تصبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم ماني همي كلي غفانو ابهي مان الله كلي غفان رسول نبي ابو ذر غفانو كيبان رواوي گم كلي غفان ودالو هم كشورم بيكمي هم النبي صلى الله عليه وسلم النبي اي الله رسول مداورم وني گن درملي بگتمگا كوريرا گسپ هم يا کو با مي هن نماز قرني الگون ممس نماز قرا فدن ادي با مي هن رود هفني الگون ممس رود هفا فدن ادي با مي هن اتگا اترو هفا هن مدلن صدقا كور حديث كوربي تيهن نبناش هم كشورن تيبا مي هن صدقا قران گوت ندكوا هيو हम कशोरुन को में तस्बीह है की एबही सुबहान अल्लाह मिहन क्यों मकी सदक़ात के अधिकुम में तकबीर की एबही अल्लाहु अकबर मिहन क्यों मकी सदक़ात के अधिकुम में तहमीद की एबही अल्हम्दुलिल्लाह मिहन क्यों मकी सदक़ात के अधिकुम में तहलील की एबही ला इलाहा इल्लल्लाह मिहन क्यों मकी सदक़ात के अधिहो कमकं अमर कुरमकी सदक़ात के अधि मुनकरात नही कुरमकी सदक़ात के अधि तियांगे मिह कुलदुत गुणवनुगा सदक़ात वे असाबुन दन्नबु ए अल्लाह गे रसूला अलगुन men kura miheka shahwat trikan anna amuga ekam ge sobun ena yen heu daruma libenat hadith kurbiye nikan deka balash ekan haram gotigga fudda finama ei emiyek fafu riwane kamen nun heyye fai hama efaden ekan halal gotga fudda finama ei emiheka daruma libene kamike وعنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم معنی ہم ایک لے گفانو کے کبین بہی مان اللہ ایک لے گفان رسول لوی ابو ذر گفانو کے کبین رواوی گم وی ایک لے گفانو دالوی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمن کلے گفان حدیث کربی تبا ہے کم گتریں وس کم کن اے کڈ کم کے نو ہتا ہوش کم اے تبا گ خایا مون علیکم ابهي افاور مون كاغم بدل كرون كم غاب يسمع وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل سلما من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. Maana imang Allah ekelege fana rusun leve Abu Hurairah ge fanu ge kiban riwawi gemve ekelege fanu vidalwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurevye edu hegge irweri komme duwahagu komme mi hegge hashganduge komme hulegge matin sadagat eddinumve debase fawa de mi hegge demedu sulha kurumaki sadagat ke mi hekan enage sawari ga hi wadinumaki sadagat ke fahena ya sawaru koddinumga no teenage mudawen erumga hi wadinumaki sadagat ke adi hew bahe bunumaki sadagat ke namada hinga fadiumuga ala komme fiolaki sadagat ke mi istakunna mudaguwa gotamagmatiga hunna etchen efara kurumaki sadagat ke ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. أدمان الله وكليك فان الرسل لبعاشة كفان وكبان بس الإمام مسلم حديث رواية كربا فاوي رواية تغاوي إكمنا بدالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو हम कशोरों को मैं आदम के दरिये बस हाल को कुरे फावनी 300 का फस्तोड़ सुलु के मच्चशे ए बही को मैं इंसान के हशगनुगा 300 का फस्तोड़ सुलु एकुले गम वेव फाहे को मैं दुआ को 300 का फस्तोड़ होगा आदत हम बंदें एमी है को अल्लाह अकबर किया फिनमा आदि एमी है को अल्हम्दुलिल्लाह किया फिनमा आदि एमी है को ला इलाहा इल्लल्लाह किया फिनमा आदि एमी है को सुबहानल्लाह किया फिनमा आदि एमी है को अस्तगफिरुल्लाह किया फिनमा nuwata miistakunnan udaguwa gutam magmatiga o gaakole fadechenge farak ko finama nuwata miistakunnan udaguwa gutam magmatiga hunna kashi holi kole kashi gande fade ecche e farak ko finama nuwata hewkama kamuru ko finama nuwata munkaratin nahi ko finama emihe ko edwehegge havir qurani ebahi havir goguta emihe ko baddal qurani enage nafsu narkam mutti kurugem wa haluge wa anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من عدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما عدا أو راح متفق عليه. معنی ہمیں کلے گفانو کے کبان ابہی مان اللہ کلے گفان رسول لو ابو ہریرہ گفانو کے کبان رواوی گم وے کلے گفانو ودال وے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربیو میہ کو نماز کرم مسکتن وہ گس اد نماز نمگم مسکتن لہن انکم گاونی نم میں اللہ سورگے گا میہ کٹکا رزق تنوس کو دوا ہٹے ei emiye ko miskitan awahaddiya adi miskitun lahunga komme faharagatake note almerum vidalu wagutuga adaga mane ki hendunu wagutuga tanakaddiyume adi rahaga mane ki havir wagutuga tanakaddiyume vima mebasbulga maqsad ki namaz kurmattaka viha awahakam miskitaddiyumai namazun nimigam viha lahakun embur gengawme adi an nuzulga mane ki kaabotagete adi rizqu kamashay mehmanat kattaka tayyar kurave komme tayyari yakabunave bahekkamuga الإمام النووي ما نكروا فابيو مترجم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة متفق عليه. معنی ہمیں کلے گفانو کے کبان ابہی مانگ اللہ کلے گفان رسول لوی ابو ہریرہ گفانو کے کبان رواوی گم وے ekele gafan vidalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabyo e muslim anhenun ne tie kamalun kure avatter anhenaku enaga avatter anhenakadde kuda kuda hadiyaka kuda imiskon hita hushkame ei bakariyegge faaga moggandu kamuga viesme wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة أذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان
muttafaqun alayh. maanay hame kale gafanu ge kibain ebahi man Allah kale gafana rusul lebe Abu Hurairah gafanu ge kibain riwaye gembe ekale gafanu vidal wiyo man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurbiyo iman kam behige mani haddi heteken wata fastol seteke daraja shev ege teren emme ma daraja ki la ilaha illa Allah mihen kiyume ebahi Allah ge ekkawanta kam hekiwe eya eggotan amal kurme adi ege teren emme aadaga daraja ki miistakun nangudagu aguta magumati ga hunna tagite farak kurme adi laduti kamaki iman kamuge darajata ugateren darajeke. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلع هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلع مني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فعفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه. maanay hame kalege fanuge kiben ebahi man Allah kalege fanu rusul le Abu Hurairah ge fanuge kiben riwaye gembe ekalege fanu vidal wiyo hamakashorun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbiyo iswediye tiyaga efar kumiye ku magmati ga hingafa daniko ena warabbodo femboya gatuma karhukum go ondagu kurmati wiyo fa ena femwale fenune fa ena awಳ fa fa femboy fiyo efo ena awಳು ngeriyo fa ewogut femboya gen awde fa wa kuttan ena fenune esoro karhuikkagen bimati ga du kattamun gendew fahe eenaag hitangiriyo mikutta fembowaage medore faamiwani miige kuda irkolege kurin aharna medorwi haalattaay fahe eena anikkaay wal feebiyo adi eenaage khuffu baala khuffaki istaakine faden tuni hamun hadafa hunna ichchakakki anamike e fengeliyo efo eenaage angaen eega hifaagen walungeriyo fahe eenaa ikutta fembondine fahe eenaage amalaamadu Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodigate fahe kalaange eenaage faa fussewiyo assaabundinnawo e Allah rasula algon mennam janawar toga ebahi etakeccha kame hitumga darum evveto hadith kurbiyo adi king heyo dirun huri komme echchaka kame hitumga darum hutte. وفي رواية البخاري فشكر الله له فعفر له فأدخله الجنة. ادي بخاري گهن رواية گاوه فهيناگ عملامد الله سبحانه وتعالى روحي ودگته فهي کلانگيناگ فافسوي ادي انا سورگ بديو ابهي انا كي سورگونت وركم گالبيو. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بعي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مواقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. adi adabe kalunge bahi Bukhari ya Muslim ge hen riwayat gawe efar fembowagan ngus marwan kare fa kutta walig washagan duwe wa banu Israil baga zine kura anghina kan sur fen fa he kambulege enaga khuffu bala e fengalagin ega sur e kambulege fem bondine fa he kambulege e amalamid Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodgen e kambulege fa fussewne. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. معني هم يكلي غفانو كيبن ابهي مان الله يكلي غفان الرسول لبي ابو هريرة غفانو كيبن روايه غمبي يكلي غفانو بدالوي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيو هم كشورون سورغيغا انا النعمه اللي بمندا ميه غتمن كلي غفانو دكو داغتيمه اي مسلم تكون نغدغوا غت مغو مدغا هوري غه اينا كندايلا مغو صاف كرمغ صوبن. وفي رواية مر رجل بعصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. ادي مسلم گهن رواية گاوي مي هن نغدغوا غت مغو مدغا هوري گهه گوفگنڈ كارين ميه کو ديو فه اينا گتنگري الله گندي بنومه timanna mi ofgandu kandala mag saaf kura hushime mi gahuge sababu muslimun nanguda gu yekanu de hushime fahe ekamattaka ena surge weddewne. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فعفر له. ادي ادبيكلون ابهي البخاري مسلم گهن رواية گاوي افارق ميه کو هنگا فادانكم مگمتيگا او کشي ofgande fenune فهينا او ofgandu magun efara kuriyo
fahe enage amalame Allah ruhi wodgate fahe kalange enage faafu fusseviyo. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تولى فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه المسلم. maane hame kalege fanuge kibain ebahi man Allah kalege fana rusul leva Abu Hurairah ge fanuge kibain riwayegen ve ekalege fanu vidal ve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabwe mihek wudu kurahe furihama wudu kon efo hukur namada miskitan ais khutba kanula adwaha finama ehukurai anna hukurai demedu enaga fa fusseve hutte adi ituru tinduga fa vis fusseve hutte hukur khutba kiya mundahindu oggaw kolka kulmaki us batil huddanun kamikew note ezmanuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miskituga kunale dulen ala fenwe miskitan hunnani raal weli labwafe wima khutba adwahan inna inumga ga kolka kulum fada kamik kurmaki khutba denje samalukan kindena kamakawati ei batul kamikam ga labwafa waniyo mizmanuga khutba adwahan tibe bodti mi hunna kudukudim wes eko koneka waak dikkuma minum wes mifada kitam kamak kurati fene wima mi visnailum muhim kamike mutarjim. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بغينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطية ما اشتهى رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. maanay hama ekalega fanuge kibayen ebahi man Allah ekalega fana rusul lebe Abu Hurairah tuge fanuge kibayen riwayegen ve ekalega fanu vidal ve ham kashorun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabwe muslim ala nuta hadith kurabwe mu'min ala mi rawiya medurefawa olumeke wudu kurahindu enaga munu doelumun enaga delelun e balafawa emmeha kudi fafata munu donna fenaeku enaga munu nukumegen dev nuta hadith kurabwe munu donna fenuge emme fahu fentikka ku nukumegen dev mihennew fa enaga de doelumun enaga de tun kofawa emmeha kudi fafata de donna fenaeku enaga de tun nukumegen dev nuta hadith kurabwe de donna fenuge emme fahu fentikka ku nukumegen dev mihennew fa enaga defa dolumun enaga defen ekamaka dima hinga fawa emmeha ku difafata defa donna fenaiku enaga defen nukumegen dev nota hadith kurabwi defa donna fenuge emme fahu fentikaiku nikumegen dev mihennew emme fahum wudu kon nimeru ena hunna hushi ku difafata kun tahiru safu fa. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. maanay hame kelege fanuge kibain ebahi man Allah kelege fana rusul lebe Abu Hurairah tuge fanuge kibain riwayegen ve kelege fanu vidal ve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabwe fardu fas namadai ebahi en namadu anin namad shay hukuru anin hukura shay ramadan mahun anin ramadan mahademedu wagutta ki emihe ko boddi faafta kun rakkaatiru wejjanama ebaguttawga ene kurave kudi faaftaga kaffara ekkamuga wa hutte. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسمع الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. maanay hame kelege fanuge kibain ebahi man Allah kelege fanu rusul lebe Abu Hurairah tuge fanuge kibain riwayegen ve kelege fanu vidal ve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabwe ekamege sabun Allah taala ku difafata fuswa ege sabun alaga daraja ufilwane kamatte bekaluna vidal debbanto ashabun denve adikitto aw havvidal washe Allah ga rasula hadith kurabwe undagu wagutuga ebahi finigadawegen nuta bayyevegen vies wudu kurma datiwe fawa wagutuga furihamayan ebahi wuduge gunawanta rangaladove
ಗುಣಂತಹುಗ ಫೆಂಜಸ್ಸುನ್ ಲಾಜಿಮುವಾ ಮಿಂವರಬುರ ಇತುರದ್ದೊವೆ ವುದೂ ಕುರುಮಾಯ್ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಹಿಂಗಾಫಿಯ ಒಳ್ತ ಗಿನ ಕುರುಮಾಯ್ ಎಬಹಿ ದುರುಮಗಕು ಹಿಂಗಾಫಾ ಮಿಸ್ಕಿತ ದಿಯುಮಾಯ್ ನುವತ ಗೆಯಾದುರು ಮಿಸ್ಕಿತಕ ಹಿಂಗಾಫಾ ದಿಯುಮಾಯ್ ಎನ್ ನಮಾದ ಫೋ ಅನಿನ್ ನಮಾದುಗೆ ಇಂತಿಜಾರುಗ ಹುರುಮೆವೆ ಫಹೆ ಮಿಕಂಕಮಕಿ ಹಗೀಗಿ ರಿಬಾತವೆ ಎಬಹಿ ದೀನುಗೆ ರಕ್ಕವತಿರಿಕಮುಗ ದೆಮಿತಿವುಮುಗ ಅಸ್ಲೆವೆ. ನೋಟ್: ರಿಬಾತುಗ ಮಾನೇಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಗೆಲ್ಲುಮೆವ್ವೆದಾನೆ ಮಗುತ ಬಂದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮಿಗೆ ಸರಹದ್ದುತ ದಿಫಾವುಕೊ ರಕ್ಕಾತಿರು ಕುರುಮ ಬಂಕರು ಜಹ ಎತಂತಾಗ ಫಾರುವೆರು ವೆತಿಬುಮೆವೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮಿಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ಎಕಮುಗ ಒನ್ನ ಫದಾಯಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಕಂದತ್ತಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಇನ್ಸಾನ ಏನಾಗ ದೀನುಗ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮುಗ ದೆಮಿ ಹುರುಂ ಕಶವರ ಕೊದ್ದೆ ಕಂದತ್ತಕೆ. ಮುತರ್ಜಿಮ್. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه. ماني من الله كليغ فان الرسل لبي أبو موسى الأشعري كبان رواويغم ويو كليغ فان ودار ويو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو البردين نماد إبهي فتش نماد عصر نماد كرما آدكو في ميها سوروغ ون ಹುಟ್ಟೆವು. ನೋಟ್: ಮೆ ಹದೀಸ್ಗ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಅಸುರ್ ನಮಾದ್ ಖಾಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವುಮುಂ ಹಮೇಕನೆ ಇದ ನಮಾದ್ ಕೊಲ್ಲುಮ ಫುದ್ದಾಲುಮಕಿ ಹದೀಸ್ಗ ಮಕ್ಸೂದ ಖಿಲಾಫ್ ಕಮಗ ಇಲ್ಮರಿಂ ವಿದಾಳುವೆವು. ಅದೇ ಕಂಡೇಳಿಗೆಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಅಮರುಫುಳಾ ಖಿಲಾಫುಂ ಕಮಗ ವಿಸ್ವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಏ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗ ಮಚ್ಚರ್ ರಿಯಾದು ವಾಲ್ ವಗುತ್ತೋಗ ಫಸ್ ನಮಾದ್ ಫರ್ದ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾತಿಯೆ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದಕಿ ಎ ನಮಾದ್ ವಗುತ್ತುಗ ಕುರುಂ ವಾಜಿಬ್ ಕಮಕೆ ಹಗೀಗತುಗ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಅಸುರ್ ನಮಾದ್ ವಗುತ್ತಕಿ ಮೀಸ್ತಕುಂಗ ಅಮಲಿತ ಲಿವ್ವಾ ಮಲಾಯಿಕತುನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬದಲುವಾ ವಗುತ್ತೇವು. ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಯತಆಕಬೂನ ಫೀಕುಂ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಬಿಲ್ಲೈಲಿ ವ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಬಿನ್ನಹಾರಿ ويجتمعون في الصلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. ಮುತ್ತಫಕುನ್ ಅಲೈಹಿ. ಮಾನೈ ತೆಬಾಮಿಹುಂಗ ತೆರೇಗ ರೇಗಂಡುಗ ಮಲಾಯಿಕತುನ್ನ ದುವಾಲುಗ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಎಬ್ಬಯಕು ಅನೆಬ್ಬಯಕ ಬದ್ದಲು ಕುರವ್ವೆ ಅದೇ ಬೇಕಲುಂ ಫತಿಶ್ ನಮಾದುಗ ಒಗುತು ಗಯ್ಯ ಅಸುರ್ ನಮಾದುಗ ಒಗುತುಗ ಎಬೇಕಲುಂ ಎಬ್ಬಯಕು ಅನೆಬ್ಬಯಕ ಬದ್ದಲು ಕುರವ್ವೆ ದೆನ್ ತೆಬಾಮಿಹುಂಗ ತೆರೇಗ ರೇಗಂಡು ಹೇದ ಕುರವೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಮಚ್ಚಂ ಅರಾವಡಾಗನ್ನವೆ ಫಹೆ ಬೇಕಲುನ್ನ ಬುರ ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ಕಂತ ಎಕಲ್ಯಾಂಗ ಮೊಳದ್ದೆನ ಒಡಿಗೆಂಬು ಮಾಯಕು ಎವರಂಗೆ ವೆರ ರಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಸುವಾಲು ಕುರವ್ವೆ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗ ಅಳುತಕುಂ ದೂಕೊಫಾತಿಯಾಯಿ ಎವರೆಂ ಕೊಂಕಮಿಗ ವನಿಕೊಂ ಹೆಯ್ಯವ್ ಎಬೇಕಲುಂ ದನ್ನವಾನತೆ ಅಳಮಿಂ ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ಗಾತದಿಯಯಿ ಎಬಾಮಿಹುಂ ನಮಾದು ಕುರಂತಿಬ್ಬೆ ಅದಿ ಅಳಮಿಂ ಎಬಾಮಿಹುನ್ನ ವಕಿವಿಗೆಂ ಐವಸ್ ಎಬಾಮಿಹುಂ ನಮಾದು ಕುರಂತಿಬ್ಬೆ. ಇಬ್ನು ಖುಜೈಮಾ ಎಕಲೆಗ ಫಾನುಗ ಸಹೀಹುಗ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ರಿವಾಯತುಗ ಮಿಯವ್ವರ ಮಾಸಾಫ್ ಕೊಂ ಐಸ್ಪಾವೆ ರಿವಾಯತುಗ ವಾಗುತುಂ ಫತಿಸ್ ವಗುತುಗ ಫಾಬನ್ನವಾ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಅಸ್ರ್ ವಗುತುಂ ಫಿಶಿಗೆಂ ಮೀಸ್ತಗುಂಗ ಕಂದತ್ತ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟು ಮತ್ತಿಬ್ಬೆ ಮಲಾಯಿಕತುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರವುಮುಂ ಎಬೇಕಲುಂ ಫತಿಶ್ ನಮಾದುಗ ವಗುತು ಮಚ್ಚಂ ಅರಾವಡಾಗನ್ನವೆ ಅದಿ ಇಸ್ವೆದನ್ನವನು ಹದೀಸ್ಗ ವಾಫದೆಂ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಮಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುವಾಲು ಕುರವ್ವೆ ಅದಿ ಅಸ್ರ್ ವಗುತು ಎಸ್ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗ ಫೌಜ ಬಿಮ ಫಾಬನ್ನವೆ ಅದಿ ಫತಿಸ್ ವಗುತುಂ ಫಿಶಿಗೆಂ ಅಸ್ರ್ ನಮಾದುಗ ವಗುತ ಹಮೆ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಕಲುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರವುಮುಂ ಫತಿಸ್ ವಗುತುಂ ಫಿಶಿಗೆಂ ಅಸ್ರ್ ನಮಾದುಗ ವಗುತ ಹಮೆ ಮೀಸ್ತಗುಂಗ ಕಂದತ್ತ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟು ಮತ್ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಕಲುಂ ಅಸ್ರ್ ವಗುತು ಮಚ್ಚಂ ಅರಾವಡಾಗನ್ನವೆ ಅದಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಮಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುವಾಲು ಕುರವ್ವೆ ಮಿಸವ ಬಟ್ಟಗ ಫತಿಶ್ ನಮಾದುಗ ವಗುತಾಯ್ ಅಸ್ರ್ ನಮಾದುಗ ವಗುತು ಖಾಸ್ ವಿಫಾವಾತಿ ಎದೆ ನಮಾದ ಖಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಫರ್ವಾತಿರುಮ ಅಂಗವಾಫಾವನಿಯು. ಮುತರ್ಜಿಮ್. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. ماني هم يكلي غفانو كيبان بهي مان الله يكلي غفان الرسول لبي أبو موسى الأشعري غفانو كيبان رواية جنبه يكلي غفان ودار بيو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو ಅಳಾ ಬಲಿವೆಜ್ಜನವನು ಏನಾದ ತುರಿಗಾವಾನಮ ಫುರಿಹಂ ಸಿಹತುಗ ರಶುಗಾ ಗಾಯಮ ಹುರೆ ಆಮುಕುಂ ಏನಾ ಕುರ ಹಯ ಅಮಲುತಗೆ ಎಫದೆಂ ಮೆದು ನುಕೆಂಡಿ ಎಕಮುಗ ದರುಮಯ ಸವಾಬ್ ಲಿಯುವ್ವೆ ಹುಟ್ಟೆವ್. ನೋಟ್: ಬಲಿವೆ ಉಳೆ ಮಿಹುನ್ನ ಶಾಯದ ತುರುವರಿನ ನಮಾದು ಕುರುಮ ಎಹೆನಿಹೆಂ ಕಂಕಮ್ಗಾ ಲುಯಿ ಫಸೇಹ ಗೊತ್ತಗೆ ದಕ್ಕವಾಫಾ ಉಮಾಯಕು ಫರದು ಅಳುಕಮ್ಗ ಸವಾಬ್ ಎಮಿಹೆಕಲ್ ಲಿಬೇನಿ ಶರುಯಿ ಹಮತಕಾಯ ಗುತ ಎವಗುತಕು ಎಕಂ ಕುರವೆಂ ಎಗ್ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮತಿಂ ಎಕಂ ಕುರುಮುನ್ನೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗ ಆಯಿಸ್ವಾಮಿಯನಿ ಸುನ್ನಂ ಅಳುಕಮ್ಗ ವಾಹಕೆ ಏಯ್ ಮಿಹೆಕು ರಶ್ಗಾ ಗಾಯಮ ಹುರೆ ಆಮುಗ ಕೊಂಗುಳೆ ಸುನ್ನಂ ಅಳುಕಂತ ಮಿಸಾಲೆಕ ದುಹಾ ನಮಾದು ಕುರುಮಾಯ್ ಹೋಮ ಬುರಾಸ್ಪತಿ ಅದಿ ಮೆದುಫೊಯ್ ತಿಂದುವಹು ಸುನ್ನ ರೋಧ ಹಿಫ್ಮಾಯ್ ಮಿಬಾವತುಗೆ ಇತುರು ಹೇವ ಅಮೃತೋಗ ವಾಹಕೆ ಎಫದ ಸುನ್ನಂ ಅಳುಕಂ ಬಯ್ಯವ್ವೆಗೆಂ ನೂತೆ ದತುರೆಗ್ಗ ಮತೀವೆಗೆಂ ಏನೆ ಎಕಂಕನ್ ನುವೆವನು ಕಮ್ಗ ಅವಿಯಸ್
ඒනාග හිතුගා එකංගන් කුරුමග ශව්ගොරිකං ඔතුමායෙකු ಬಲಿಗ ಸವಬುನ್ ನುವತ ದತುರುಗ ಸವಬುನ್ ಎಕನ್ ನುವೆವುನೀತಿ ಏನೇ ರಶುಗಾ ಸಲಾಮತುನ್ ಗಾಯಮುಹುರೆ ಕುರಮುನ್ ಗೆಂದಿಯ ಸುನ್ನಂ ಅಳುಕಂಗೆ ಸವಾಬು ಮೆದು ನುಕಂಡಿ ಲಿಯುವಮುನ್ ದಾನೆ ಬಯಂ ಉನಿ ಉತುರಾಯಕು ದಲೀಲುಲ್ ಫಾಲಿಹೀನ್ ತಿನ್ಸ್ತೆ ಕಡ್ಡೆ ಹೈ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಎಕಕುನ್ ನಗಾಫಾ ಮುತರ್ಜಿಮ್ وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري ಮಾನೆ ಇಮಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ರುಸುಲ್ ಲೆವ್ವೆ ಜಾಬಿರುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇವ ಕಮಕಿ ಸದಕಾತಿಕೆ ವರವಾಹು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಿನ್ ರಿವಾಯತಿ ಹುದೈಫತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಅದಿಮಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ರುಸುಲ್ ಲೆವ್ವೆ ಹುದೈಫಾ ಗರಿಹುಂ ಅಲ್ಲಿಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعرس عرسا إلا كان ما أكل منه له صدقا وما سرق منه له صدقا ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقا رواه مسلم ماني هم يكلي غفانو كيبان ابهي مان الله يكلي غفان رسول الله جابر غفانو كيبان رواية وي يكلي غفانو بدالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಗಹೆಂ ಇಂದಾಫಿನಮ ಎಗಹುಂ ಕೆವನು ಕೊಂ ಮೆಚ್ಚಕಿ ಏ ನಾಟಕ ಸೊದಗಾತಿಕ್ಕಮುಗಾನುವೆನು ದಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಅದು ಏನ್ ಎಚ್ಚೆ ವಗಗೆಂದವನು ನಮ ಎಯ್ಯವ ಸೇನಾಟಕ ಸೊದಗಾತಿಕ್ಕಮುಗಾನುವೆನು ದಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಅದು ಮೀಹಕು ಎಗಹುಂ ಎಚ್ಚೆ ಉನಿಕೊಫಿನಮ ಎಯ್ಯವ ಸೇನಾಟಕ ಸೊದಗಾತಿಕ್ಕಮುಗಾನುವೆನು ದಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ವಫಿ ರಿವಾಯತಿಲ್ಲಹು ಫಲಾ ಯೌರಿಸುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಗರ್ಸ ಫಯಅಕುಲ ಮಿನ್ಹು ಇನ್ಸಾನು ವಲಾ ದಾಬ್ಬ ವಲಾ ತೈರುನ್ ಇಲ್ಲಾ ಕಾನ ಲಹು ಸದಕತನ್ ಇಲಾ ಯೌಮಿಲ್ ಕಿಯಾಮತ್ ಅದು ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಎಬಹಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಎಹೆನ್ ರಿವಾಯತಿಗ್ಗಾವೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಗಹೆಂಗಿಂದ ಎಗಹುಂ ಇನ್ಸಾನಿನ್ ನೂತ ಜನವಾರ ನೂತ ದೂನ್ಯಂ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚ ಕಾಫಿನಮ ಏಯ್ ಕಿಯಾಮತ ಹಮೈನ್ ಎಮಿಹಿ ಕಟ್ಟಕ ದೆಮಿಗೆಂ ವಾ ಸದಗಾತಿಕ್ಕಮುಗಾ ಮೆನುವೀನ್ ವಾ ಹುಟ್ಟೆ ವಫಿ ರಿವಾಯತಿನ್ ಲಹು ಲಾ ಯೌರಿಸು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಗರ್ಸ ವಲಾ ಯಜ್ರഉ ಜರ್ಗ ಫಯಅಕುಲ ಮಿನ್ಹು ಇನ್ಸಾನು ವಲಾ ದಾಬ್ಬತು ವಲಾ ಶೈಯುನ್ ಇಲ್ಲಾ ಕಾನತ್ ಲಹು ಸದಕ ಅದು ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಎಬಹಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಎಹೆನ್ ರಿವಾಯತಿಗ್ಗಾವೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಇಂದಾಫಿ ಗಹಕುನ್ ನೂತ ಹದ್ದಾಫಿ ದಂಡಕುನ್ ಇನ್ಸಾನಿನ್ ನೂತ ಜನವಾರಿನ್ ನೂತ ಎನುನ್ ಎಚ್ಚಿನ್ ಏಯಿನ್ ಎಬಹಿ ಎಗಹುನ್ ನೂತ ಎದಂಡುನ್ ಎಚ್ಚಿ ಕಾಫಿನಮ ಎಯ್ ಎಮಿಹಿಗಟ್ಟಕಾವಾ ಸೊದಗಾತಿಕ್ಕಮುಗಾ ನೂನಿನ್ ವಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ವರವಯಾಹು ಜಮೀಅಂ ಮಿನ್ ರಿವಾಯತಿ ಅನಸಿನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅದು ಎದಬೇಕನುಂ ವೆಸ್ ಎಬಹಿ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ರುಸುಲ್ ಅನಸ್ ಗಫಾನುಗೆ ಕಿಬಾಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ وعنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثركم دياركم تكتب آثركم رواه مسلم ಮಾನೆ ಹಮ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಕಿಬಾನ್ ಎಬಹಿ ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ರುಸುಲ್ ಲೆವಿ ಜಾಬಿರುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ಬನು ಸಲಿಮಾ ಬ ಗಬೀಲಾಗ ಮೀಹುಂ ಎಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಗೆದರು ಮಿಸ್ಕಿತಾ ಕಾರಿಯ ಬದಲು ಕುರುಮ ಗಸ್ತು ಕುರುವೆ ಫೈ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಖಬರ್ ಲಿಬಡಾಗ ಹದೀಸ್ ಕುರುವೆ ಹಮ ಕಶೋರುಂತೆ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಿಸ್ಕಿತಾ ಕಾರಿಯ ಬದಲು ಮಕ್ಕಸ್ತು ಕುರಾ ಕಮುಗ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗ ಫಾನು ಅಸ್ವಾ ಫೀಮೆ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ದನ್ನಬು ಆದೇಹೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲ ಅಳಗೊಂಡು ಮ ಎಕಮ ಗಸ್ತು ಕುರಿಮ ಹದೀಸ್ ಕುರುವೆ ಬನಿ ಸಲಿಮಾ ಕಬೀಲಾಗ ಮೀಹುಂಗೆ ಗೆತ ಮಿಸ್ಕಿತಾ ದುರ್ಗಾ ಉನ್ ದನ್ನಾಶ ತೇಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಗೆತ ತೇಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಿಯೋಳುತ ತೇಬಾ ಮೀಹುನಟ್ಟ ಕಾಲಿಯುವೆ ತೇಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಗೆತ ತೇಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಿಯೋಳುತ ತೇಬಾ ಮೀಹುನಟ್ಟ ಕಾಲಿಯುವೆ ಎಬಹಿ ತೇಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಗೆತ ಮಿಸ್ಕಿತಾ ದುರ್ಗಾ ಉಮಕಿ ಮಿಸ್ಕಿತನ್ ನಮಾದಂಗ ಅವಮಟ್ಟಕ ತೇಬಾ ಮೀಹುಂ ಅಳ ಫಿಯೋಳುತ ಗಿನವೆ ಏಕಮುಗೆ ದರುಮ ತೇಬಾ ಮೀಹುನಟ್ಟಕ ಇತುರುಗೆಂದಿ ಉಮುಗೆ ಸೌಬೆಕ್ಕಮುಗ ವಾಕಮೆ ವಫಿ ರಿವಾಯತಿ ಇನ್ನ ಬಿಕುಲ್ಲಿ ಖತ್ವತಿನ್ ದರಜ ರವಾಹು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿವಾಯತಿಗ್ಗಾವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಮಿಸ್ಕಿತಂಗ ಅವಮಟ್ಟಕ ಅಳ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಿಯೋಳಕ ದರಜೆಂ ಉಫುಲ್ಲೆವೆ ವರವಾಹುಲ್ ಬುಖಾರಿಯು ಐದಂ ಬಿಮಅನಾಹು ಮಿನ್ ರಿವಾಯತಿ ಅನಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅದು ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಮಿಮಾನಾಗ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ರುಸುಲ್ ಲೆವಿ ಅನಸ್ ಗಫಾನುಗೆ ಕಿಬಾಂ ವೆಸ್ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ وعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئ صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء
فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. ماني من الله كليغ فان الرسول لبي أبو المنذر أبي بن كعب فانو كيبان رواية جنبه كليغ فان بدال بيو كليغ فانو جيبور مسكتا درغا اهم ميهج جهون نكن تمنا ين فان وابه كل كلوبيو كليغ فانو ابس نماذج مسكتا ودانو جن هنو ديو فهي كليغ فان الدنو نوت كليغ فان بدال بيو كليغ فان تمن كليغ فان بدال بيمه ಅಂದಿರಿ ಗಯ್ಯ ಹೂನುಗದ ವಗತುಗ ಎಸ್ ಸವಾರು ವಿಲೆವು ಮಟ್ಟಕ ತಿಬಾ ಹಿಮಾರೆ ಬಲ್ಲವಾಗತುಂ ಕಿಹಿನೆವಾನೆ ತೋಯೆ ಫಹೆ ಕಲೆಗ ಫಾನು ತಿಮನ್ನ ವಿದಾಳುವೆ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಮಿಸ್ಕಿತಾ ಜಹಿಗಂ ಹುರುಮಕ ಅಳುಗೊಂಡು ನೇದೆಮೆ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಎದನಿ ಮಿಸ್ಕಿತ ದಿಯುಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಹಿಂಗುಮಾಯ್ ಮಿಸ್ಕಿತುನ್ ನಿಮಿಗೆಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಅಹುಲುವೆರೆಂಗೆ ಗಾತ ಅಳುಗೊಂಡು ಹಿಂಗುಂ ಅಳುಗೊಂಡಟ್ಟಕ ಲಿಯುವೆವು ಮಶೆವು ಫಹೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವಡಾಗನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯು ಹಮ ಕಶೋರುಂ ತಿಬಾಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂ ಎಬಹಿ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಹಿಂಗವಾಫಾ ವಡಾಗತುಮ ಮಿಸ್ಕಿತುನ್ ನಿಮಿಗೆಂ ಹಿಂಗವಾಫಾಗೆ ವಡಾಗತುಮಗ ಸವಾಬ್ ಲಿಯುವಾ ಹುಟ್ಟೆ ವಫಿ ರಿವಾಯತಿ ಇನ್ನ ಲಕ ಮಹ್ತಸಬತ್ ಅದಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಎಹನ್ ರಿವಾಯತ್ ಗಾವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯು ತಿಬಾ ಅಟ್ಟಕ ತಿಬಾ ಎದಿಲೆವ್ವಿ ಕಂತವ್ವೆ. وعن نبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. ಮಾನೆ ಇಮಾಂಗುಲ್ಲಾಹು ದಬ್ಬಫಾಕಲುನ ರುಸುನ್ ಲೆವ್ವೆ ಅಮ್ರು ಬುನ್ ಆಸ್ ಗದರಿಕಲುನ್ ಅಬೂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂವೆ ಎಕಲೇಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿವೆ ಹೇವಕಮ್ಗ ತರೆಂವಾ ಸಾಳಿಸ್ ಕಮವೆ ಏಗ ತರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಕಮಕಿ ಕಿರು ವರಿಫಾವಾ ಬಕರಿಯೆ ಕಿರು ಬುಯ್ಫ್ ಮಫಹು ಅಂಬುರಾದಿನುಮ ಹದಿಯಾ ಕುರುಮೆ එකන් කමුග තෙරෙන් කමෙක් කුරාමීහා දන්නාශව ඒනා එකමුග සවාබ ඉදිගෙන් අදි හිතුගාඩින් එකන් කෂවරකෝ ගබෝලිකොක්ගෙන් හුරේ එයින් එව්වෙස් කමෙක් කොෆිනම මෑන් අල්ලාහ් මිහෙක සෝරුගෙන් නුවද්දවා නුදා හුට්ටේ. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. ما نيمان الله كليغفان الرسول لبعدي بن حاتم كبان رواوغن ويو එකලේගෆාන විදාළුවේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවාති තිමන් කලේගෆාන වඩ විස්සවීම එකලේගෆාන හදීස් කුරවිය තෙබා මිහුන් කදුල් ෆලි වරකුන් සදගා දීගෙන් වියස් නරකෙන් සලාම වාහුෂ්කම وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أدي كليغفان كيبين بهي مان الله كليغفان الرسل لبي عدي بن حاتم كيبين إذا بيكلون بهي البخاري مسلم رواكر بهن رواية الجابي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه أميه كاتبا ميهنغ ورسكلانغ بس وهي نكربانه إككوستيبا ميهنغ تريغان ويو أميه كايكلانغ آدم الترجمان كنوا هوتة فهي هندو إناغ كنا فراتن إنا بلا هوتة إنا يكريفا وهي عمل النوني إتنون إنا نفنانه أدي إناغ وافراتن إنا بلا هوتة إنا يكريفا ونبا عمل النوني إتنون إنا كن نفنانه أدي إناغ كرمچن إنا بلا هوتة فهيناغ منادما كرمتين نركنون اتشنگينا كنو فنانتو فهيتيبا ميهن نركين دينيغتوم مسك كراهوش كم اي قدر فليكون كم غاوي نمه بهو එබහි කිතම කුඩ එච්චන් හේතුකුගෙන් වියස් නරකයෙන් මින්ජුම මසක කුරාහුෂ් කමය එවර වෙස් නොමිහා හේව බහෙබ්බනගෙන් වියස් නරකයෙන් දිනගතුම මසක කුරාහුෂ් කමය. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. ماني مان الله كليغفان الرسل بانس غفان كيبان رواوي
ekale fan vidalwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwe ham kashorun Allah taala ekalange ala ruhi wodigem ei ena echekke mafo ekalange hamdu kurumunai nuwata ecche boy mafo ekalange hamdu kurumunne. وعن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه. معنى ما الله يكلي غفان الرسول أبو موسى الأشعري كبين رواية جنبه يكلي غفان ودار ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه كم مسلم جمعة كم دوها كصدقات به ekale gafane bahi Abu Musa vidalwe timanna den nabi me emi heka sadaga Qur'an ech nulibun nama den hadani kihinekkam vidalwe devwanu to hadis kurwe emi heke detu masakakkon emi heke amil nafsa bes paydali bigannaniye adi sadaga Qur'aniye ekale gafane bahi Abu Musa vidalwe timanna den nabi me emi heke masakkurma kurdan wigannuwana den hadani kihinekkam vidalwe devwanu to hadis kurwe ehen kamabwana beenu jefawa majbur halat gawa mihekan ehi terve deniye ekale gafane bahi Abu Musa vidalwe timanna den nabi me ekama besemihe kurdan noinam den hadani kihinekkam vidalwe devwanu to hadis kurwe ehen kamabwana hew kamakan note ekale gafane hadis kurwe rangalu kamakan amru qur'aniye mihenne ekale gafane bahi Abu Musa vidalwe timanna den nabi me ena ekam vesno nam den hadani kihinekkam vidalwe devwanu to hadis kurwe ehem wiya ena gnuba kamun anekun salam qur'aniye fay ham kashorun ei ena attaka wa sadagatike